Hello everyone, سلام كلاتكم. Welcome back to day 16 of our English learning challenge. نامنا 16 معلتنا English بدهو نقاح بدحان مزاهم. Today لما أنتي we are going to talk about articles. بلعبا article نهنزار بلومي a, an and the. زوم تريوم ذلهم article يبال. So articles are very important. أقدستيهم because they help us specify and describe nouns more clearly. حاد اسم بتصبغ تقلصلنا ويكا بنصور تقلصلنا إيوم. سلازي أبزا فيديو we will cover ويكا هنشفنينا what are articles تاي مخانهم types of articles عينتات ناي article definite and indefinite articles بحالالو and the third one how to use a, an and the correctly كمي جرنا بقبو زوم articles نتكاملون كنرينا أمو داتاقا some special rules for articles أقدس زخون حقتات هالو article كنتكاملو كلنا أب geography خون نخل أبوتاتات مالتيو and names أب smart. So if you are ready, let's get started. What are articles? Article انتاي مالت ايو ويكا انتاي مالت ايو. Articles are a type of adjective that modify nouns. Article مالت adjective ويكا قلستيوم انتاي modify زقبرولنا سم ويكا noun. They give information about whether the noun refers to something specific or non-specific. انتايم دا زبونا ويكا حبريتا زبونا بزعما منتايو اتسم نقلتو زلنا فلوت ديو اي فلوتن نمقلاس مالتيو. Articles are a set of words or a small set of words. ناي حيدت قالات وهلل مالتيو. سلازي that limits or define a noun نحاد اسم زقدبوه ويكا زقلصوه مالتيو. سلازي نابنت a dog كنبل كلنا an apple كنبل كلنا the book كنبل كلنا انتا يتفلينت مس نبل أبزا فيديو نريو يخون مالتيو. So كاليت نريها types of article definite and indefinite article لنا جمرينا مالتيو. Since English has two major types of article English كلتا عينت article كساب زلو كنرينا مالت definite article لنا همون indefinite article لنا هنرينا. And the third one is yeah that's it. سالسيتها بزعبا rules قالها همودات عندنا هنري قدمو جن definite article تمام definite article زبالو ز هون كله definite article يبال indefinite article كا a and an مالتي. نابنت the is used when referring to something specific. سلازي زن تكملو حدا نقر فولت مزخون مالتي. And a and an كان تكملهم when referring to something non-specific زي فلت نقر تخوينو a and an نتكم مالتي. Okay, definite article the definite article يبهال مالتي انتاي مالت ايو. The is used to refer a specific or particular noun. the نتكملو حدا نقر فولت مزخون ويكا حدا فولت noun سم مزخون نتكملو whether it's singular or plural. نتصل كهون خل درب كهون خل مالتي. سلازي the can be used when the noun is noun. it's سم فولت مزخون the نتكم or has been mentioned before قدم حجة تقلس نزحر دانيرو مالتي. نابنت سكنره the dog that bite me ran away. اتخلبي ويكا اتزنا خسن خلبي هادي مو يبلالو حاد سب. سلازي كومو خبل كالو السب أبزي أزل that bite me نمنتهيت في ايه بزي بقى اتا the dog ran away كنبل كالنا انتهيت خون ماني تخلبي اتخلبي نخيسن انتهيلنا حجنا أبنت أين كلبي كنفولتين خلنا. سلازي زخن تكماين خلنا بز كم زخونتات مالتي اتخلبي ما مخانون تزي فليتنا but أبز كنت ريوز اللهم the dog that bite me لمشو اتزنا خسن انتهيلا فولت مخانو زارو اللهم مالتي. سلازي زن تكملون من تايو فولت نجر مزخون حدا نجر زن تكم مالتي. Okay, I saw the elephant اتي حرمز ريو at the zoo أبتي مكان انسسات. سلازي نمنتاي زتتك منتاي لكم نبزي حجي اتي elephant قدم حجي ريو نيرا ويكا مسا بحسب كي الناس لازم نبرنا مسوات. سلازي زن تكملو سخومن زي تكمو خلهم بزي مدب زي كونس بزي علامة زي كونس حدا نجر قدم حجي غيركم وقت كون تقولوا ويكا تفلتوا فولت زخونة سمن تخوينو بزعبو تزارب تاليهم زد تكم تزي كينو جن زون كالو تسعبو تكميهم مالتي. سلازي كاليتها indefinite articles بالو a and an مالتي. a is used before nouns that start with a constant sound. a نمتين نتكملو قدمي اسمات
ቅድሚ ኣስማት ኢና ንጥቀመሉ that start with a constant sound ስለዚ a ክንጥቀም ከለና constant sound ዝበሃሉ እንታዮም እንተልና እዚኦም ትሪእዎም vowel sound ትፈልጥዎም ኢኹም a e i o u ካብኦም ወፃኢ እንተኾይኖም constant nouns ይበሃሉ ማለት እዩ ስለዚ a ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ እንተልኩምኒ constant sound እንተኾይኖም an ንጥቀመሎም ከእንታዮም ተመሳሰልቲ እዮም a an ክንጥቀም ከለና ዘይንፈልጦ ነገር ንኣብነት ሕጂ ቅድም እንታይ ኢለ ነይረ the dog ኢለምሾ the dog እንታይ ኢለ the dog that bite me እቲ ዝነኸሰኒ ከልቢ ኢለምሾ ሕጂ ግን እቲ ከልቢ ዘይፈልጦ እንተኾይነ a dog ይኽብል ሓደ ከልቢ ይብል ኣለኹ ማለት ዘይፈልጦ ከልቢ እንተኾይኑ ከልቢ ይብል ኣለኹ ማለት ስለዚ a and an ንምንታዮም ንጥቀመሉ እንተልና ዘይፍለጡ ነገራት ትኾይኖም ግን a ንጥቀመሉ constant sound ምስ ዝኸውን እቲ ንኣብነት dog ክብል ከለኹ እታ ናይ መጀመርያ ቃል d ኣምሾ ክትድመጽ ከላ d ኣትድመጽ ስለዚ a ይወስድ ማለት ምክንያቱ constant sound ስለትንበብ an ዝጥቀመሉ ግን ምስ vowel sound ዝበሃሉ a e i o u ማለት ስለዚ ንኣብነት an apple እንተኢለ apple ሕጂ a ኢላ ትጅምር ምሾ ስለዚ an apple ክብል ከለኹ a ስለትጅምር an apple ይብል ማለት እዩ ንምንታይ vowel sound ስለዝኾነ a ኢላ ስለትጅምር ማለት ስለዚ ሕደዮም ትርጉሞም ወይ ከዓ ኣጠቃቅሞም ሕደዮም ግን ኣብ ምንታይ ንፈልዮም እንተኢልና constant sound a ንወስድ constant sound እንተኾይኑ vowel sound እንተኾይኑ ግን an ንጥቀም ማለት እዩ ንኣብነት a dog ንብል ምክንያቱ እዚ ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም d ከመይ ትድመጽ constant sound ትድመጽ a cat እንተኢልና c ከም ካ ስለትድመጽ እንታይ ንብል a ንብል a pen እንተኢልና pen constant ስለዝኾነ an apple እንተኢልና ግን ሕጂ ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ a ትብል ዘላ እንታይ vowel sound ስለዝኾነ an apple ኢለ an elephant ኻ እዛ e ትሪእዋ ዘለኹም elephant ስለትንበብ a ኻኒ vowel sound ስለዝኾነ an hour እንተኢለኹም an hour እንተኢለኻኒ እዚኣ ሕጂ ክትንበብ ከላ hour ኣይኮነን hour ስለትበሃል ብኦ ስለትጅምር an hour ይብል vowel sound ያ ማለት ስለዚ that's the difference እዚ ትፍሉይነት ማለት እዩ okay geographical usage ማለት ከኣኒ ናይ ቦታ ክንጥቀም ከለና ዘን ምንታይና ንጥቀመሉ ምስ ንብል don't use the before the names of the most country ንኣብነት ዘ ቅድሚ ዝኾነ ሃገር ክንጥቀመሉ ኣይግበአናኒ መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ ንጥቀመሉ ግዜ ክህሉ ኾውን ግን ክነግረኩም እሱ ሕጂ ዘን ንጥቀመሉ ንኣብነት the Eritrea ኣይንብልና ብፍጹም the Ethiopia ኣይንብልን the Mexico ኣይንብልን ንምንታይ ሃገራት ስለዝኾነ ማለት እዩ use the for countries with a plural name or certain specific cases ግን ንኣብነት ምስ plural name ዘለዎን country ሃገራት ንኣብነት እስከንምፅእ the United States እንተኢልና ሕጂ the United States እንተኢልና ከስቴት ከም ዝገልጸልና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ዘንብል and the Philippines ክንብል ከለና ሕጂ ከም plural ንጥቀመለን ስለ ዘለና እንታይ ንብል ዘንብል ማለት እዩ ስለዚ ምስ ካልኦት ግን ክንብል ኣይግበአናን ማለት እዩ the Eritrea ከም ዝበልኩም the Ethiopia ከም ዝበልኩም don't use the before cities or states ቅድሚ ከተማታት ካ ክንጥቀመለን ኣይግበአና the Asmara ክንብል ኣይንኽእልና the Addis Ababa ክንብል ኣይንኽእልና the Tokyo ክንብል ኣይንኽእልና example with articles ንኣብነት the sun is shining today ንብል ኣለና እታ ፀሓይ ሎማዓንቲ ትበርቕ ኣላ ወይ ከዓ ተንፀባርቕ ኣላ እንተኢለ the sun ፍልጥ ስለ ዝኾነት እዩ ሕጂ ንምንታይ ዘን ተጠቂምና እንተኢልና ዘ ንጥቀመሉ ንፍሉጥ ነገር ይብለናል ወይ ከዓ ኢልና ማለት እዩ ስለዚ the sun is shining today ክንብል ከለና እታ ፀሓይ ሎማዓንቲ በሪቓ specific object ወይ ከዓ ሓንቲ ፀሓይ ስለ ዘላ ብዛ ዓለምና the sun ኢልና ንጅምር ማለት እዩ ምክንያቱ ፍልጥ ስለ ዝኾነት ኩሉ ሰብ ስለ ዝፈልጣ okay I would like to see a movie ሕጂ ከዓ ተጠቂሙ ብዚኻ ብኸመይ እንተልኩምኒ እንታይ ዓይነት ሙቪ ክርኢ ደልዩ ዝሰብ non specific object ወይ ከዓ ዝተፈልጠ ነገር ኣይኮነ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ሙቪ ወይ ከዓ ፊልም ከም ዝርኢ ኣይገለጽኩልኩምን ዘለኹ ስለዚ a ይጥቀም ማለት እዩ the moon is beautiful tonight እታ moon ማለት ወርሒ እዩ the moon is beautiful tonight እታ ወርሒ ጽቡቕቲ እያ ዘላ ሎማዓንቲ ወይ ከዓ ሎሚ ምሸት ስለዚ the moon ሓንቲ moon ኢና ንፈልጥ ክህልዋ ክእለና ካልእ ፕላኔታት ግን ሕጂ ንፈልጣ the moon እዛ ወርሒ እንተኢልና ሓደ ሰብ እታ ንፈልጣ ወርሒ እያ ስለዚ the ፍልጥ ስለ ዝኾነ ዘይጥቀም ማለት እዩ okay then example with articles ንኣብነት he is
an honest man ስለዚህ ናይ ሰብ ብዛዕባ መን ትዛረብ ኣለኻ ኣይፈለጥኩን ስለዚ an honest man ኢልኒ ብዛዕባ መን ምዃኑ ፍሉጥ ሰብ ስለ ዘይኮነ ማለት ንኣብነት ምስ ሓደ ሰብ ክዕልል ውዒሉ ምስ ኣብ መንገዲ ረኺቡ ሓደ ሰብ ብጣዕሚ ሕያዋይ ሰብ ይኮን እንተይልኒ ዘኽብለኒ ይክእልኒ he is an honest man ሕያዋይ ሰብ እዩ ምክንያቱ honest ከነንብባ ከለና ከንታይ ንምንታይ ኤ ዘይተጠቀምኩ እንተይልኩም ከዓ ከም ዝበልኩም ኤ ክንጥቀም ከለና ኮንስታንት ክኾን ኣለዎ ኣን ክንጥቀም ከለና ከዓ ቫወል ሳውንድ ስለዚ ከነንብባ ከለና እዚኣ ከዓ honest እያ ትንበብ ማለት እዩ ስለዚ ኣን ንጥቀም ማለት እዩ exception with article exception ባል ከዓ ገለገለ ከዓ ዘይንጥቀመሎም ወይ ከዓ ሕግታት ኣለዎ ማለት እዩ use the with grouping such as ምስ ግሩፓት ከዓ ንጥቀመሉ ኢና ንኣብነት the great lakes the alps the himalayas እንተይልና ሕጂ group of ዝተፈላለዩ himalayas ኣብ himalaya ብዙሓት ነገራት ስለ ዘሎ the alps great lakes ዝበሃሉ ብዙሓት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ዘንጥቀም exception with the article don't use the before single lakes or mountains ንኣብነት ምስ ዘ እምባ መጠራ ኣይንብልና ንምንታይ ሓንቲ ስለ ዝኾነት ማለት ምስ ሲንግል ነገር ኣይንጥቀመሉና ንኣብነት ሌክ ጣና ማውንት ኤቨርስት ክንብል ከለና ዘይንብልና ማለት እዩ ስለዚ that's it for day 16 ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና እዚዩ ነይሩ ማለት እዩ 16 መዓልቲ ብዙ ክንወዲእና ማለት እዩ so we covered ወይ ከዓ እንታይ ተማሂርና what are articles እንታይ ምዃኖም and how they modify nouns ከመይ ገይሮም ስም ይገልጹ ከምኡውን the two types of articles definite and indefinite article and also how to use a an and the with different nouns ምስተፈላለዩ ኣስማት ከመይ ጌርና ንጥቀመሎም ርኢና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ሕግታት ናይ ጂኦግራፊክ ወይ ከዓ ብቦታን ከምኡውን በስማት ዝፈላለዩ ኣርቲክል ርኢና ማለት እዩ ስለዚ thanks for watching if you enjoyed today's lesson don't forget to subscribe ስለዚ የቀኒለይ ስለ ዝረኣኹምኒ እንድሕር ፈቲኹሞ ከዓ subscribe ግበሩ share this video share ግበሩ so see you in the next lesson ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ንራኸበና ሰላም